Danas se zbiva jedan zanimljiv program koji je dio oživljavanja krovova nebodera u Rijeci. Baš ovaj krov danas je dio jednog većeg projekta u sklopu EPK i programskog pravca Slatko i slano, koji su uključili kozalske nebodere upravo zato jer gledaju cijeli njihov pojas koji se proteže od delte Hartere do mora Mololonga. Kozalski neboderi sa tim pogledom u biti reprezentativno predstavljaju sam grad Rijeku. Sama prezentacija krovova i njihova aktivacija je dio projekta koji je nastao još u 2017. i proveden je kroz festival Neboderi grad među oblacima, kojeg je osmislila također sekcija, gdje smo mi željeli našem gradu dati dodatnu vrijednost, odnosno stanovnicima Rijeke osvijestiti u biti kako neboderi nisu najgore zgrade na svijetu, već da imaju skriveni potencijal, a to su upravo njihovi krovovi na kojima se možete sunčati, roštiljati, igrati, družiti, a u biti ih niko ne koristi. I tako prvi među tim neboderima je upravo ovaj kozalski krov, iz razloga jer je nekako kroz projekt EPK on prvi i najpovezaniji sa cijelom pričom. Plan je da održimo vodstvo po izložbi riječkih nebodera, te da zatim prezentiramo nekakav plan kako bilo tko može aktivirati svoj krov. Nakon toga imamo još radionicu skiciranja, gradskih vizura i fotografiranje. Što se tiče načina kako možemo aktivirati svoj krov, dakle mi smo već na Rastočinama proveli ovaj projekt i tamo u suradnji sa stanarima razvijamo urbani vrt i uređenje krova, ali urbani vrt je samo jedan od načina na koji se krovovi mogu aktivirati. Ključno je da se stanari usuglase, te da se provjeri da li je krov prohodan, da li ima odgovarajuću podlogu, hidroizolaciju, a onda se oni međusobno mogu dogovoriti da li ga žele koristiti za sunčanje, druženje, postoji opcija da se krov iznajmljuje za nekakva fotografiranja, za ovakve izložbe, znači opcija je jako puno, samo treba imati dobru volju i ideju i sve se može. Ovaj krov za sada ne možemo urediti trajno jer je on nedavno obnovljen, ima postavljenu novu hidroizolaciju, tako da bi bilo šteta to skidati, ali danas je ovdje u biti postavljena izložba na plakatima na ceradi i imamo postavljeno nešto cvijeća i jednu podlogu po kojoj ljudi mogu hodati. A što se tiče nekakve trajne akcije, za sada o tome tek treba razmisliti.